Five, Hauzik Council of Higher Secondary Education Manipur Lauba Chahi Sigi Class 12 ke examination Haidu Unabgi Damakta Sem Saba Haukre Hai Riba Result Haiduk Pagi Official Oiba Tharomasi Council of Higher Secondary Education Manipur Gi Bauprada Laiba Office Building Gi Hai Riba CoHSEM Gi Hall Asida Hai Riba Result Asi Haidu Unabgi Damakta Hauzik Sem Saba Loire Mekub Kharagi Manungda Result Asi Lauthok Lagani Aduna Manipur Gi Tungan mafum dalay riba mahirui singna hari ba CoHSEM gi website ta changaga hari ba result su yengba yaduni adu official oina hari ba CoHSEM gi building sidagi result lauthonu gudam ta sem sadun lere aduga mangda mayamna ubiriba visual asini hari ba asi koi officially result lauthop gi tharom paktok ko da badu mafum duni adu hari ba result se lauthok tri gi mangoina na hari ba exam chahi sigi February gi tang taraga tareta gi hauraga Chahi Sige March ki tang kun phawba sida sathakhiba adugumba Council of Higher Secondary Education Manipur Nauba Class 12 ki examination asida punna mahiroisi lising kunthra mathuiga chamanga kunthra habadri 31,530 students na hariba exam asi tongan ba ching amadi tampaki center chamaga tara tareta exam asi mai pangna pangthokhreba exam asida punna science ki oina mahiroisi lising kulhum doiga chamaga nifutaruk oikhi aduga arts tana lising tareka chatruka maripurda tare habdi 7,697 mahiroi sing oiki aduga commerce ki oina mahiroi si chatruka maripu tare habdi 687 students na hariba examination sida saru yaki aduna hariba apun ba mahiroi lising kunthra mathoiga chamanga kunthra 31,530 students ke marai ba lepkhiba adum laba examination ni examination asigi result mikub khargi matungda lauthoknam gi damakta sem sarg lere hariba exam sida Kui tongan ba college sing maruaina government gi college tagi di mahiroi amata exam asi handaki oina di pikhidre aduga private natraga aided college tagi mahiroi si lising ani ga chatok trani phan lom na saru yaki aduga government higher secondary school tagi oina kui gi punna mahiroi si lising mapan ga chani pan mari 9,804 students in a government higher secondary school sing sidagi exam asi da saru yaki loirna private higher secondary school habdi non government higher secondary school dagi School dagi mahiroi si puna lising taraga nipan ga chamapan nipu have the 18,940 students na exam masida saru yaki aduga private candidate oina saru yaki bisana chamaga humpuga nipan 160 students ni aduga hairiba mahiroi mayam sing asigi manungda hauzik irang asina maram oiraga lanjenari ba internally displaced students sing punna chingam madi tampak tagi pulaga chamri ga tarani thoina exam sida saru yaki bagi report sing lay habitare aduna hairiba Result Haido Kudriba Council of Higher Secondary Education Manipur gi Hall Asida Sem Saba almost loere official Mikub Khargi Manungda Laga results Haido Kudabni Adu Buhariba Mapam Masitagi ground report Launabga Damakta Libiriba SKTV'S chief reporter Khetramium Premchand Amadi Kuigi video journalist Chinkai Mapam Madu Lere Chinkai gi Maikedi visual Pibari Aduka Koi Premchand Su Hari ground report si Miam the Thamina Guntelere Premchand Hauji Faugi Oina Kari result lauthopagi si mikop kharabadi pung ani di almost tara bani dona mikut minute amari monong di hadok thomali hoji phogi oina mafam adu da leiba wafam sing thambiu Premchand Yes Ras hoji phogi oina ai batare ayam boge sim lakpa hore mokoi tension ba hore ai batare miam na hoji screen da ubiri ba tam mi ko ge sim chok ba hogi mami u ai batare mara mission na kan ge sim lakpa hore aduga parak shelana Jadi tungan mas Shelam leha riba Shela segi manungda official sense pung taba ngai ba aduga pagi final oina khara bagi laikri aduga ngasigi chief guest si pagi education department gi commissioner o riba thousand geofrena mahagna chief guest o gada bune aduga exam si pena hojukti haidok pagi matam si nakshale sumishori muki pung ani hek tabaga haidok kan habigi schedule tori aduga Mamang chigi yunova matamda handaki exam si numit mangani nang khalaga haidok pai batare mamang gi desingani kun mangagi CoHSEM gi exam si April gi tang kun manga da haidok khibani mamang gi pagi enrollment candidate hai batare ajik class tambi khi baduna 2026 orga so adaki pagi mamang gi 2025 ta pagi mahiroi masing si sing kun ma panga humpu manga enroll to boda sing Unipanga Chamapan Mapan si exam si appear Tauraga pass the Western Kuntereka Chamago Humdramanga Aduna Momangi Chahida pass to Kibagi percentage si
94% ꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯡꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯆꯍꯤ ꯑꯁꯤꯗ ꯀꯔꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯔꯁꯦꯟꯇꯦꯖ ꯂꯥꯛꯄꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯗꯤ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯤꯀꯨꯞ ꯈꯔꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯈꯪꯂꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯔꯥꯖ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯤडिꯌꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯦꯠꯐꯣर्मꯁꯤꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯁꯤ ꯑꯣꯜꯔꯦꯗꯤ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯑꯦ ꯔꯤꯖꯜ ꯐꯪꯕ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯤ ꯆꯥꯇ꯭ꯔꯨꯛꯇꯤ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯇꯩ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯇꯧꯏ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯥꯎ ꯐꯪꯉꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ Okay. ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯒ ꯂꯩꯕ ꯖꯥꯠꯂꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯍꯪ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯃꯁꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯈꯪꯅꯕ ꯈꯣꯠꯆꯒꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯄꯒꯤ ꯄꯨꯡ 2 ꯍꯦꯛ ꯇꯥꯕꯒ Yes. ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯀꯗꯕꯅꯤꯅ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜꯁꯤꯡ ꯂꯥꯛꯄ ꯍꯧꯔꯦ ꯑꯩ Okay. ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯥꯏꯠ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯊꯪ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯤꯗꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ Yes. ꯈꯨꯠꯁꯤꯟꯅꯖꯔꯛꯀꯦ Okay. Hojik koi cut to the podium da pangthok ko deriba thorom se myam punna taminars. Stage da pangthok ko deriba thorom se. Chairman of the board, respected chair, and the member of the board, respected sir, secretary of the council, and the council to check the points of today's council. Next, I would like to report our council that period proposed a simple presentation of program to the children's document, the place of honor and place of honor respected in schools. Mau lau này biết không? Mau đó, mau lau. Chief guest Nitoljum Geoffreda some Gudol Piba Mutandeshina will be special guest of honor Haigada Education Director the guest of honor S. Asukumar Secretary Council of Secondary Education Manipur the guest of honor Sri O. Joshi Controller of Examinations Council of Higher Secondary School Education Manipur. Yes, I would like to request the respected sir, Kumar, Secretary of the council, to deliver the presentation. And very good afternoon to all of you. Wakala the picture Sir Intosin Geoffrey Singh, IS, Commissioner of Education S, Governor Manipur, Hospital Hospital. Mahanga special case की फॉर्म लाइन लेक्चर भी हुआ कई नॉलेज चार वाइज एजुकेशन और बैठे एमसीए सिलेक्शन पे जाके ऑफ एजुकेशन एस कई नॉलेज चाहिए सुनता हूं मुझे वजह को ये क्वेश्चन नीचे अपना जगह साउंड कई नॉलेज चाहिए एंड कंट्रोलर जो कई नॉलेज चाहिए निकाल देते हैं मेरे स्कूल के प्रिंसिपल से कई काउंसिल की मेंबर से काउंसिल की स्टाफ से ये कई इलेक्शन media game channel to help with that ngasi kita pakai pekasa tang March ki
ताबुंदर लोई बने को जिंगा सी इंग्लिश से सबटा थाम पावर बने को जी पुलिस से बेकार इस लक्षण में बेकार को तरफ से मैं आपसे पूरा मौका लेंगे सारे को तो को क्या चलिए इस तरह से थैंक यू Thank you, sir. Next, I would like to request respected sir for joining control examination with the person to deliver the keynote address. लाइफ में जैसे देगा क्या को नजर पर कोई इंसान कोई बात आलोक तो जाए दोनों में क्या को नबूत से हमारे ये कई बार नसी नसी आई हुई ना भी कंट्रोलर में नेटवर्क की खुदोंचादब है तारे तो हजी याम थूना अखोगी मसिगी सिग्नल सी क्लियर होन बगम यामदा हजी रिजल्ट हाइदोई बसिगी अखोगी लाइव अपडेट है तमियाम द पीनो होना जगह कोई प्रेमचंद सु लेरी प्रेमचंद की लाइव अपडेट फंगदे प्रेमचंद की दो कोई याम थूना कनेक्ट तौरगा अतोपा कोई चिंखई की अपडेट चिंखई की लाइन दुना मखा तान मियाम द पीनो बगी खुदोंचाब लौजगे अदुगा ngasi si result haidokpagi official thoramne hodoi se aduga mekup अम्मगी मनुंग दा है within 1 minute or 2 minutes हाई रिबर रिजल्ट से मणिपुर की मियाम दा मरोइना क्लास 12 की महिरुई सिंगसिदा खंगल लगनी अदुना मयाम ना ngakhtang ngai bi batare to miku khar gi manung da network se clear oibaga hai riba mafam adugi hai di council of higher secondary education manipur gi bau parada laiba building da gi pangthok liba live session maroina official gi oina pangthoi ba result haidok pagi result declaration official function si miam da लाइव पी नबगी खुदों चाबद लौजगे अदरवाइज चाही सी म्याम से खंगना रे चाही सी की फेब्रुआरी के तांग 13 तगिना मार्च के तांग कुन फाव बचथा की बवा दुमलबा काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन मणिपुर की एग्जाम नी क्लास 12 के एग्जामिनेशन नी मसेदा पुन्ना महिरोई लिसिंग कुंठा मथोइगा शमंगा कुंठाना सरुक याखिबनी अदुना हाइरिबा महिरोई सिंग असिगी मखोई मराइबक लेप कदोरिबा दुमलबा एग्जामिनेशन नी एग्जामिनेशन लोइखरे रिजल्ट हाइदोकपा हाइरिबा नुमिन सिनी हाइरिबा नुमिन सिदा महिरोई लिसिंग कुंठा मथोई के चमंगा कुंठा की मराइबक सी खंगबंगम लगनी अदुगा मसेदा पुनम महिरोई सी साइंस खक्तदा लिसिंग कुनगा हुमदोई का चामगा निफु तरुकना सरुक याखी अदुगा आर्ट्स दा लिसिंग तरेक का चातरुक मरिपुरा तरेक सरुक याखी ओके कोई लाइव फिट लाइव मियाम दा अमु रिज्यूम तौजगे माउंट पीस को जब यार दावा तो रिप्रेजेंट करगा ऐसी की परीक्षा से मैं पंगमना हाइदो पंगम गतोरी बनी हाइबसे हम जगे निमा ऐसी की मीडिया की कुदों सिनेना मयांगी कुदों साबा लौरगा अखोई सेक्शन खुदी मत लेगा परीक्षा सिबु पांथोकपदा मतीन पांगीबा सरुक यागीबा खुदी मत अइना खुनो हाइनगाई लेतना थागतचरी है वही सिमा आई थमजगे लोइनना अखोन परीक्षा सी लोइगिबन मेरदो हंदकी ओइनदी अनि थोन लेप याय अहान बन नॉर्मल परीक्षा हाइद ग्रेड ने शेड्यूल दोगबसना ममागी मार्च के तान 20 दने अदुबो अखोगी दोंगसादबा मतिकी परीक्षा म हंगे बुगी येनगदी एप्रिल 1 दा हंगे बनी एप्रिल 1 की पारगदी असी कोना हजो चननबा लांगजरिबा मतम से ओनली 20 डेज नि 20 डेज दा सब सागरबा परीक्षा हजो पंगम बा से ये दिनते अनि ngasa हजो की बस सेक्शन फगी मोबेगी पांगिरैबा ग्रुप मयामगी ओजा ग्रुप पांगरुप मयामगी आई स्टाफ मयामगी अहिंग थिंग खातरंगा अहिंग फाबद वाक ते मेदई बाई ग्रुप मयामगी अपुंगा अकुन माई पापनी हाइबा वही से थमजगा आई लेसन जगे पिंगा फोटो नंजन थागतचरी मयामगी मतेंग अदुना ngasi सुगुबा बिको से फंगम नमजबनी हाबसे थमजगा जगे एपी और After the
Respected sir, also received control examination. We understand the sequence, specific some items and some six. I would like to propose our Commissioner Education and Sports Person from the year the high school examination 2026 on the process of president. I am happy to announce the recent results of the last growth examination medical and council higher secondary education. result officially hojik laptop ki visual ne mang do biri basi audio je kitang noite network ki issue si still khara laibana maram oiraga konjel je make sing bagam darga su results officially hojik declare tawkhre maram aduna CoHSEM ki website cosemresult.nic.in da miku khara gi manung da yahalagine hojik ko inadi hairi ba website si mathau tawba taraga su result simagdi display tawdri hai batare aduna sisu miku khara gi manung da online da miyamna isa isa gi roll number se hapchalga result yang bi abai khudong chabu to phangani otherwise officially huji document mayam ma koi paumi da kai de yan thopa ore premchand koi report kumba result have tare ngasi gi premchand khonjal tabi reko document phang bi ra premchand Yes, document ek phang baga koi miyam da hariba ngasi gi result type tare CoHSEM na loba council of higher secondary education manipur na loba 2026 ki class 12 ki examination asigi result asi miyam da breakdown tawna bagi tanja du log jage kana kana koi meherui se punna 31350 exam pi khibsigi manung da kyam yamna mai pak liba kyam yamna mai pak bangam khidaba kyam yamna mai gi result si government gi school adagi colleges amadi non government habdi private ki school na yam mahiroi singdi oiribani haribe mayam sing asigi performance karama fiam de leiba haibna sing mayam dugi breakdown haib tare koi premchand gi lona hona jage otherwise hujik se website wena cosemresults.nic.in haib tare CoHSEM result CoHSEM result RESULT hajba wahi anisi wahi amaoina pull up ibiba without any gap ibiraga CoHSEM result dot hapaga nic mu hapiro dot amu hapa matung da in mu hapiro hapta in se aduna CoHSEM result dot nic.in da sangbiraga higher secondary examination 2026 haiba koi result haidok pagi adum laba magi interface amalani hariba landing page asidagi ku makhata na click toroba matung da roll number hapagi khudong cha basi phangaga miyamna isa isa gi result se yeng bi yaragane habtare adubo hujiki oina apun bagi oina result se kari leiba hai budum singba khoi gi detail se report te pdp report se mayek senga de amuk mayam kedang tamina se khoi gi premchand gi breakdown se laktu ngai se da council के official sing mai ke de breakdown am thambire tare over to khoi council gi breakdown se da mayam tamina wi abi khudong chalo minasi For this thing, I think laptop take the exam machine
Pastor Bakang Kulimak, Science Campus, would be the Pakatana. I congratulate each and every one of them. Would be seeking to work and the examination about poster already. Masita, anak mayam sila nga kani. Ako na perform to kiba expectations to yung ako nasu yang nga kani. Ado masina, dengan dengan orang tu last 12 years is face in life. Sige betul desu exam mayam lang ko beri. Betul deh kan improve to berka. Apa career mesin benda. Ngangani hanya itu. Sige kamu so ke. Ask yan na topics again. First 10 candidates. First position. Roll number 486 Salam 10 B channel. Enlightened Knowledge Higher Secondary School Sangat Pantagini. She is a total of Sarangten Rababati Laima, Sarangten Lapang Rite, and Commander Kandagay, Mana Fangipa, Mausna 470. Second position that roll number 1780, Marina Puspa Kachitaba. TZ High Secondary School di saat ini, Bapak Kami Pastor Jadi, Kacung Tabang yang bukan sana, apa ini? Jadi kita nak tahu mana lekai, mana panggilan makna 456. Third position da, number 523, Sesaban Maria, Enlightened Knowledge Higher Secondary School Sangat ini. Son of Safra, amasung Sesaban Maruka. Kaya makalagay na gini, bigyan na 452. Fourth position da, Satri Marini, ang Battle 601, Salam Robinson Singh, Enlightened Knowledge Higher Secondary School at Singapore. Son of Salam Smita Devi, amasung Salam Romeo Singh, ang napapi awang lagay na gini, given marks now for 51. Fourth position again, roll number 1681, Nautungwan, Subhadra Devi, TZ Higher Secondary School, Dagi Satini, total of Nautungwan Kampa Devi, Sung, Nautungwan, Saint Kwasi, Kwasi 505, which is particularly given mark for 51. Fourth position again, LKM Sahid Affinity, Extra S Kuntari Degini, son of Alip Lenda, Abasu Mohit Mohammed, Sahid Anwar, Lelo Dukai Degini, 481 marks. Fourth position Abukasu, roll number 2005, Rajkumar Bronson, Extra S Kuntari Degini, son of Kumuzam Tapita Devi, Abasu Rajkumar Sesikumar. Sagoban Udoman Lakai Degini, marks 451. Fifth question among Mangani, Hanbata Olivia Ashram, number 467, Enlightened Knowledge Higher Secondary School Sangapur, Mother of Leicester Obi Nandini Devi, Amazon, Leicester Sunil Singh, Moira, Patu Lakai Degini, 450 marks. Fifth position Bukasu Kangabam Upusana, Enlightened Knowledge Higher Secondary School Sangapur Tigini, son of Wangkay Mayum, Rajna Devi Amasung, Kangapam Rabi Singh, Tiam, Laisang Kong Laisang Lakai Tigini, 450 marks. Fifth position Bukasu, roll number 569, Mayingbam Rabu Singh, Enlightened Knowledge Higher Secondary School Sangapur, son of Mayingbam by Pakwi Devi Amasung, Mayingbam Ratan Kumar Singh, Wabkai Kera Tigini, 450 marks. Fifth question Bukasu, roll number 2431, Anindita CoHSEM, UNESCO School Excellence in Education, Sonura Bazar Nangolkini, daughter of Gitarani Amasung, PMC CoHSEM, Yumnak na Kurai, Tansam Lekai, from Patakini. Fifth question Amukasu, roll number 2439, Amina Dori Godayu, Irangko School, Excellence in Education, Sonura Bazar, Ambon. Daughter of Y. Sanchita Devi Amasung,
Let G Sukumar Sharma. Kasamthong Kalabane Kai Digini 450 marks. Sixth ranked Sata Satri only Ahan Badar with number 571. Mohammed Idris, Enlightened Knowledge Higher Secondary School Sangapatagini, son of Mistress Razia, Amasuk Mohammed Niyamat Ali, One Mojing Dagini, number marks now 449. Sixth director Mukasu, well number 593, Ningtosam, Itama Matsa Mite, Enlightened Knowledge Higher Secondary School Sangapam, son of Ningtosam Kompi, Rajna Devi Masum, Ningtosam Jadumani Singh, Aran Saina, Mayalekai Dagini, 449 marks. Sixth position da Group Subida, roll number 1543, Sabumam Sally Devi, TC Higher Secondary School Imphal, Dr. Sabumam Murmala Devi, Amasum Sabumam Singairan Singh, Tongzul Partam, David Masai for District, 449 marks. Seventh position da Sato Sandy, one night, and nothing others higher secondary school of Singapore. Doctor of A. Kampi, Tina Pamilaipa, K. Omnimite, Amaro Pamaka, Amro Pass Nafre Bobby, Seven position, number 107. City Lifestyle is highest school career. See, si miyam da pinabagi tanja da logjage adono keno da hujik si CoHSEM ki lauthoi ba mafam masida haba tare magi audio se clarity yamna wat pa namar muraga koi da hujiki oina phangjari ba koi topper sing haba tare sigi listing si miyam da thamjage audio si mayek sing da namar muraga thamjabani marwina koi da phangiba result sing sidagi base torga miyam da thamjage science arts loina mak thamjage science da ahan bada Lady first position da Takhel Lambam Kalpana Devi Comet School Dagini Comet School Changa Ngai Uche Kondaliba Asidagi Takhel Lambam Kalpana Devi Hairiba Mahiro Yasina Punna 490 Chamapan Gamariputra Pangduna Hairiba Science Ki Subject Asida Topper Ore Mahakna Distinction Pangi Bahaba letter mark Pankiba Subject Singasi English, Manipuri, Physics, Chemistry, and Biology subject manga makta hariba letter marks in si pangkre aduga ani super position da Yohan Longjam na science stream gi ani super position tabo mahiroi oiduni mahaki koi ani super position has chamanare moini base first position da koi mio ani lei bahab tare science ko ina first position da ani ni ahan base kalpana takhelamam kalpana devi commerce school aduga first position da ani super mahiroi hab tar mahiroi ani super number morge Yohan Longjam amadi Kalpana Anina and the science stream given a first position in Makoi Nimaki upon marks 490 ni aduga Makoi Animak English Manipuri Physics Chemistry Bioda Loenamak distinction Chali aduga Ko Yuhengi Oina Maths Tasu Magi letter marks Pangi Habatare aduga Makatar Koina Ani Suba second position the Laidusina Ko Yuhen Kisakitang Yuhen Longzam Kisamagi school se comprehensive concept school ni Master first position ni had the first questions the Ani Yaure Kalpana ne Yohan Longjam Comprehensive School Sangai Pro ni Comprehensive Concept School Sangai Pro Mahaksu 490 marks ne pangdusi aduga ani super position da libasina Pebam Taibang Anba Mangang Pebam Taibang Anba Mangang si Millennium Institute of Sciences Sagolban Kwakatel Mayai Koibini Mahang na pangkiba marks punna 485 ni English Manipuri Physics Maths Computer Science amadi Chemistry hariba subject asida mahak na letter marksing pangkre Pebam Taibangan Bamangang Millennium Institute of Sciences second position aduga third position ke mahirwesina science ki wena kaithelakpam Vayona Devi mahaksu Comet School changa ngai uche kondagini mahak na pangkiba maase 480 ni aduga letter pangkiba subject singna English Manipuri Chemistry Bio amadi Physics na singba subject singa sida mahak na phangi aduga mari suba position asina Siddharth Laishram Comet School Changangai Uche Koni Magna Funkiba Magasi 478 marks ni aduga mahaksu English Manipuri Physics Chemistry Bio amadi
maths hariba subject sing asida distinction haiba tare letter mark sing phangkhre aduga art stream gi oina ahan ba position si sarangthem aing bi chanu art stream gi oina sarangthem aing bi chanu mahak si e ke haina khanariba enlighten knowledge higher secondary school sangakhom gi mairoini mahakna phangkhiba mark si 470 marks ni aduga distinction chatkiba subject sing sina English Manipuri political science geography sociology amadi home science na chingba sing asida mahakna hariba distinction ki subject sing hadi letter mark phangba subject sing ore aduga ani suba position asina Pushpa Kakchung Tabam TG Higher Secondary School ni government school gi Mairo ya batare Pushpa Kakchung Tabam TG Higher Secondary School Imphal mangna phangkhiba apun ba mark 456 chamari ga yankai taruk aruga mahaksu English Manipuri political science economics amadi history na singba subject sing asida letter mark sing phangi aduga ahum suba position asina Chesabam Nurmia mahaksu e ke dagini enlighten knowledge higher secondary school sangakham gi mahiruini mahakna phangkhiba apun ba se 452 marks English Manipuri political science geography amadi sociology ni jingba subject sing asida letter mark sing phangli aduga mari suba position sida mi ani lere ahan basina Salam Robinson Singh marksu enlighten knowledge higher secondary school sangakham haibadi ek higher secondary school gini mahakna phangkhiba marks 451 ni English Manipuri political science sociology na jingba subject sing asida mahaksu distinction chali aduga mari suba position gi ani suba mahiro hai batare mari suba position sida ani yaurabani na Loktongbam Subhadra Devi TG Higher Secondary School government school have the TG Higher Secondary School Imphal gi Loktongbam Subhadra mari suba position mahakna phanghiba marks 451 aduga mahaksu English Manipuri political science history economics na singba subject sing asida adum letter marks sing phangli hai batare aduga commerce ki oina ahan ba position taba mahiroi si Thoihen ba Thongam CC Higher Secondary School government school gi mahiroi ni and the Kisina first position holder si Maroina commerce ta first position holder in commerce government school dagi ore that is Thoihenba Thongam CC Higher Secondary School mahangna phangkhiba apun ba magasi 454 marks ni aduga mahaksu English Manipuri accounts aduga business studies amadi economics na singma subject sing asida marks distinction phangli aduga ani suba position asina Haurongbam Kenya Chenu mahaksu government school habadi TG Higher Secondary School Imphal gi mahiroini mahangna phangkhiba apun ba magase 433 ni aruga mahaksu English Manipuri business studies computer science amadi economics na singma subject sing asida mahaksu distinction habadi letter marks sing phangli aduga ahum suba position asina athokpam Deni mahaksu CC Higher Secondary School ne to commerce ki wenadi hojik phawba sida first second third loina mag kogi government ki higher secondary school sing dagi dumak mahiro sing lai third position athokpam Deni CC Higher Secondary School 431 marks phangi English Manipuri computer science business studies amadi economics na singba subject sing asida koi distinction phangli aduga mari subada Salam Sanayai Devi TG Higher Secondary School mahakna mari suba position ni mahakna phangiba punba magna Chambri ga mari mahaksu subject ahumda distinction chali habatare letter mark phangli aduga manga suba position sida mi ani ahum lere commerce ki oina manga suba position da mi ani ahan basi Ningombam Solochana Devi mahaksu TG Higher Secondary School ni aruga apunba magna chahumga Chamri ga ahum 403 aruga subject mari da distinction phangli letter mark phangli aduga manga suba position ki ani suba mi oisena Sarju Mutum mahaksu TG Higher Secondary School ni apunba mark 403 mahaksu subject ahum da letter marks phangli habatare aduna commerce ki oina di complete dominance ko gi government ki higher secondary school ki mami chauna tari loina mak top 5 se government higher secondary school gi mahiro singna ko gi distinction phangbagi adum laba result si commerce ki oina uba phangli aduga ko gi science arts sing bada maruina ko gi private school gi mahiro singna masida ayamba ko gi topper oibagi wafam leri adubu arts ta second position holder si government higher secondary school habdi TG Higher Secondary School dagi mahiro yamana masida saruk yabang amri aduga mari suba position su arts ki oina masida TG Higher Secondary School need adana arts stream da TG Higher Secondary School na second amadi fourth position lobang amli aduga atai sing asina private school sing oiri maru ina EK Higher Secondary School gi mahiro singna hariba top 4 sida ayamba position si makoina lawri aduga science stream gi oina su
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯏꯟꯁ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯤꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠꯀꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤꯡꯅ ꯂꯣꯏꯅ ꯗꯣꯃꯤꯅꯦꯠ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯇꯣꯞ 5ꯁꯤꯗ ꯇꯣꯞ 4ꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯗꯣ ꯇꯣꯞ 4ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯔꯁ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟꯁꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯅꯤ ꯁꯨꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯇꯣꯞ 5 ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯌꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯇꯣꯞ 4ꯅꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯐꯔꯁ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟꯁꯤꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯅꯤ ꯌꯥꯎꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯐꯔꯁ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟꯁꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯁꯤ ꯀꯣꯃꯦꯠꯅꯤ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯁꯤꯅ ꯀꯣꯝꯄ꯭ꯔꯤꯍꯦꯟꯁꯤꯞ ꯀꯣꯟꯁꯦꯞ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟ ꯍꯣꯜꯗꯔꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯂꯦꯅꯤꯌꯝ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠ ꯑꯣꯐ ꯁꯥꯏꯟꯁꯦꯁꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯊꯔꯠ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟꯅ ꯀꯣꯃꯦꯠ ꯑꯗꯨꯒ ꯐꯣꯔꯠ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟꯁꯨ ꯀꯣꯃꯦꯠ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯣꯃꯦꯠꯀꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯁꯥꯏꯟꯁꯇ ꯃꯥर्क ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯣꯄꯔꯁ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯣꯞ 4 ꯑꯃꯗꯤ 5ꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯅ ꯌꯥꯎꯔꯛꯄꯒꯤ ꯃꯃꯤꯁꯤ ꯆꯥꯎꯅ ꯇꯥꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯣꯃꯔꯁꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯇꯣꯞ 4 ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯇꯣꯞ 5ꯁꯤ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯤꯠꯂꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯍꯥꯌꯔ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗꯔꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯗꯣꯃꯤꯅꯦꯠ ꯇꯧꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯄ꯭ꯔꯦꯝꯆꯟ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯕꯥꯎꯄ꯭ꯔꯥꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯤꯕ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯐꯪꯁꯟꯁꯤ ꯂꯣꯏꯔꯕ ꯃꯥꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯄ꯭ꯔꯦꯝꯆꯟ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜ ꯇꯥꯕꯤꯀꯣ ताजर प्रेमचंद अदो प्रेमचंद कनोदा अखोगी ऑफिशियल सेंगना डाइस ता ngangi खंजे मेक सेंग दबना मरम मोरगा अखो स्टूडियो दगी खरा अहान बा आर्ट्स कॉमर्स साइंस हुमकी कोई टॉप 4 सिंग से सुम लाथोक चरम मने है बतारे पोजीशन होल्डर सिंसे लाथोकगी उरम पांथोक हाय तारे ओके अखोइना रिजल्ट से फंगबगी हाना मियाम दे खन बोरगसु हौजिकी ओइनादी अखोइगे रिजल्ट से मतम मतम लाथोकगी पोजीशन होल्डर सिंसे अदुबो हंदकी एग्जाम से हाय बतारे गवर्नमेंट स्कूल सिंसे याम फजना परफॉर्मेंस पीबगी ममी चाव ताकी बसिमक याम सिथा है उबमदी ओरे की ओइना सेकंड पोजीशन दा मा फोर्थ पोजीशन दा मा सिक्स पोजीशन दा अनि 8 पोजीशन दा अनि अमदी 9 पोजीशन दा अहुम पुन्ना महिरोई तारा हाय तारे महिरोई मापन पुन्ना महिरोई मापन से आज चुनका पगी पोजीशन ले है बतारे अदुगा कॉमर्स की ओनदी कॉमर्स सब्जेक्ट से 1 लगिन 5 फाउ से गवर्नमेंट स्कूल ओने मग लो है तारे रास मरोइना कॉमर्स चुनदा फर्स्ट सीसी हायर सेकेंडरी स्कूल सेकंड पोजीशन टीचर हायर सेकेंडरी स्कूल थर्ड पोजीशन सीसी हायर सेकेंडरी स्कूल फोर्थ पोजीशन टीचर हायर सेकेंडरी स्कूल फिफ्थ पोजीशन दा अनि ने अनि मक टीजी हायर सेकेंडरी स्कूल न लवे दुगा पगी साइंस स्ट्रीम की ओइना हाबे तारे साइंस स्ट्रीम की ओइनादी पोजीशन मयाम सिकी मनोंदा पुन्न पोजीशन कुन सिकी मनोंदा अखोगी पोजीशन अमखक गवर्नमेंट स्कूल दगी यावे हारिबा पोजीशन असी 15 पोजीशन दा कक्सिंग हायर सेकेंडरी स्कूल दगी नोमाइटेम प्रियादर्शनी हारिबा महिरोइसिना 15 पोजीशन फंगे अखोगी साइंस स्ट्रीम दा अदुना TG अमदी हायर सेकेंडरी स्कूल से गवर्नमेंट स्कूल सिंगी मरकता पाइदगी यामना कोई पोजीशन लौबा स्ट्रीम कोई पोजीशन लौबा स्कूल ओरे अदुगा तसेना मा कॉमर्स अमदी अखोगी आर्ट्स स्ट्रीम से ममांगदगी हौना हाइबे तारे मसी एदो पोजीशन अमा अनि अहुम दुम लाव लाकपा गवर्नमेंट के हनने खने याम लानसु अदुबो साइंस स्ट्रीम दा पोजीशन याम यौबु ngamdribasi तसेना गवर्नमेंट के लेवल स्कूल सिंगी साइंस स्ट्रीम की स्कूल सिंग से तसेना खरा सोथाबरा नति हागना ओजा से खने खेनाबा लेबरा नत्रे हागना साइंस स्ट्रीम से कोई प्राइवेट स्कूल सिंग दा चांगदम नबदा यामना कोई पोजीशन अमदगी हने लोगु ngamdabasi ममांग सु शो लोगु यावरे लौरगसु याम लौदबगी साइंस स्ट्रीम जिने हने गवर्नमेंट कोई खरा हेना गवर्नमेंट स्कूल सिंग सिदा यें चंगबगी तगाय फदबा लई हायबदुमदी मयेक सिंग ताग हायब ताइरास ओके हौजी फोगी ओनदी गवर्नमेंट की स्कूल की परफॉर्मेंस से यामना फजबगी वाफम सिंह कोई प्रेमचंद थंबिरी मरुइना कोई कॉमर्स सब्जेक्ट से ददी ngasai su ina haijakiba कोई अहान बा टॉप 5 से लोइना गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सिंगना कोई लीड तौबगी पाउलाई अदुगा आर्ट्स तसु याम फजन परफॉर्म तौबगी वाफम सिंह प्रेमचंद थंबिरी अदुना हदक चहिसी की ओइना अदुबा प्रेमचंद हौजी फाउपसिदा कोई अपुन भाई बतारे 31350 महिरोइसिंग थाकी बसिदा कोई पास परसेंटेज है बता क्या मुक पास तौखिबा क्या यामना माइ पाकिदबा अदुमगी रिजल्ट ते लेबिरबरा कमाय थंबिबे अदुगी रिजल्ट तो लेति लेरे दुबु मसी मो खना फंक्शन सु पांथोइबनिना मसी येंबगी मतम सि खर यौना भाई बतारे ओके मधुसु लोबिरो अदुगा चरक सिदा मियाम दा हुजिक ऑलरेडी हाइरिबा काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन मणिपुर की वेबसाइट है बता कोसेम कोगी CoHSEM द चंगा इसा इसा की रोल नंबर हापगा चेक तो याबगी रोल नंबर अमदे डेट ऑफ बर्थ हापिरो अदुगा अदुगे मखा ताबदा कैप्चा आइदन मोइना कैप्चा खर बिरगनि डिजिट खरा डिजिट नत्रगा
letter khara pirakani capital letter de pirapus yawi small letter de pirapus yawgani aduna hairiba capital letter da piragana capital letter de ibiro aduga small letter de piragana small letter da hairiba captcha se completely irba matungda submit tawbiraga isagi result sing tu check tawbi yargani aduna mahirui singna mahirui singna CoHSEM hairiba URL asida sangbiraga isagi phone number date of birth amadi screen da tholai ba captcha se hapiraga isagi result se check tawbi yargani habsigi ya already miku khragi mamang dagi ya han gharabani dona miyamsu madu check tawbiro have you hamse thamjagi otherwise hojiki onadi khogi topper single list yam kana council gi maikai dagi lauthoi adubo khoi audio se clear oi dabna maram maraga khoi da phangjaba topper single listing se miyam da sum thamjabani have tare Rasa ko. taje premsen Rasa ko ko pangse body book matok ni nga ko district wise pass percentage ki ko result musu phang have tare masigi matung ina Bishnupur district si ko apun ba pass to gi chang si cha da 93.88% ta pass to have tare Bishnupur district ki hoina abukan panjage Bishnupur district ki hoina 93.88% pass to wi masigi manung da mahiroi masing si Bishnupur gi exam tha basi bising ani ga chatwitra mathoi tha bani masuda first division da 916 aduga second division da 1537 aduga third division da 92 masi punna total pass to basi 2711 manu da 2545 Bishnupur district ki pass away masi da maram moega na makoi pass to gi sangsi Bishnupur district ki na 93.88 do bung hai betare aduga 100% 100 to 100 pass over distribution Chandel district no hai betare okay Chandel district na kogi punna appear to go say 851 students appear to go ni masigi manung da first division da 488 aduga second division da 217 aduga third division da 51 aduga masi tharaga kogi pass to buki oh I use it with the Chandel district ki 100% pass to go school amagi ha bitare school ani ki 100% pass over school home ge bitare aduga total gi oni Chandel gi si 89.7 pass over meras I ne mamane positive 100% pass over yes 100% pass over ha bitu kogi school home ge bitare Chandel school home gi 100% pass over gi machine over me aduga Chuchapur district ki mina pass over ki sang si 84.85%. Chuchapur district ki se punna mahiro district ani ga 20.100 appear to bani masigi manung da first division da 705 second division da 1528 third division da 206 aduga chumnagi pass to udana masig ani hai betare masipunna Ising ani ga chari pan dati ki manung da ising ani ga chami uniformity pass to kan ID 4.85% sale tare Imphal East district ki wanari pass okogi pass percentage ase 92.75 Imphal East ki 92.75 Imphal West ki wena pass to bogi kogi apun percentage ase 95.45 Imphal West ki na 95.43 Imphal West is amukai again 93.43 aduga Juribam district ki wena 80.08 Kaksin district ki wena 81.85 Kampong district ki wena 90.76 Kampokpi district ki wena 82.59 None district ki wena 98.93 Senapati ki wena 84.62 Tamenglong ki wena 89.12 Ternopal ki wena 96.05 Masine Rasko ki district wise pass percentage hai betare okay aduna masine khwai yam basi masagi aina high ki district adu ki manung da Bishnupur district ki 93 si jum adu yam bagi manung chale hai betare adu masigi marakta khwai ki yam mahare ga de sagi Tamenglong isna Noni gi 98.3 wagi basna khwai ki yam adu male aduga yes
None ki 98.93 se. 93 sida. Yes. Masina khwaidagi yamba Yes. pass percentage thangbu district haitane. Masina organize rasa duga sida election liba ko gas sida kai duba ko wai sara ko yabra bidu tanjalo na ko na jage ai rasa sinusali. Okay, hozik miku khari mamang da Premchand na koi district wise when a pass percentage se lauthok pikre. Pass percentage akogi Bishnupur district yo na 93.88%, Chandil district 89.7%, Churachandpur district 80.485%, Imphal East 92.75%, Imphal West 93.45%, Jiribam 80.08%, Kamjong Kakching district yo na 81.65%, aduga Kamjong district ki oina 90.76%, Kangpopi district ki 82.59%, None gi 98.93%, None na khwaidagi wangba adum laba pass percentage leiba district am oire, adug matung da Senapati 83.62% pass percentage leigre, Tamenglong gi oina 89.12%, aduga Tengnoupal gi oina 96.05%. Tengnoupal sena second highest pass percentage leiba adum laba district ama Adamak oiri aduna khwaidagi yamna pass percentage leiba haidi mahiroi ayambana mahiroi masing yamjadaba targasu thakhiba mahiroi sing adugi manungda chamada mariputra nipandi almost mariputra mapan haidi mahiroi se ama ani de hena fail oidre haba tare ayamna loi pass aure okay hoje khogi official singa wari sanabagi paudum sum yam taminas 92.23% yakoi courses subject book arts science commerce kullaga boys girls की separate लेकर separate boys girls की separate आता है लीजिए ना हमने करें Pass percentage duga district wise duga district wise की थी हमने किया था ये organization की कोई कहने से Bishnupur की वही pass percentage से 93.88%, Sandil ki 89.07, Churachandpur 84.85, Imphal East ki 92.73, Imphal West ki 95.43, Jiribam ki 80.08, Kakching 81.85, Kamjong 90.76, Kangpopi 82.59, None 98.93, Senapati 84.62, Tamenglong 89.12, Tengnoupal 96.05, Taubal 97.65, Ukrul 88.63. highest ka ISC labor figures in the Imphal West is na 90 sorry Tengnoupal ki 96.05, Amadutji Henry Yao Taubal 97.65, Taubal na highest na 97.65. Maruna government schools koi gi sai ko results si matam da ski room tuition si bana yawi ma pa yawi commerce se mugen ma government school ma Yes. science stream ji da kari gi da amadi ya yaw bangam da si due to government schools science stream akara na show la bra or Trihaga na masi student masing yam da ko kira hat ko ham ni Mas tasing har da koi department ki point of view de gi koi gi government ki school ki satra na ta private school satra ki khado ning te koi gi mainama Manipur da ngang sing atani mainama pass ki ba wana path ka sai ki kai na changing bare cha chik ba adu mun koi ba ti to with the koi ki education service superior abinda na koi ki science ta yes compared to arts compared to commerce ko science ta adu na distinction ya yaw ba ti am kan na perhaps next year can improve like that and koi do maru ina se school college se dai riba situation mar mo ga ba anang sing su ku ina ju ma su why do no da gi film da thum mo ka na di why do ka na ga na yes masigi matang da kari development sing ha ba ang ba ya do to Masi situations have to watch the gise khara improvement like ran khale aduga within the next few days ko yeng ka du ko kitam tam na hambo ka at ke mission ko China game re ko ja ko chuma na te aduna yam suna mak una gi lambi de kurang na ba ko ji na ke ko don don mission te ko yam chi mo ji ko na bi fine tham thank you okay Ross maru ina
फोंदोक्पीरक्पसे तो मैम ताबीरे हाइबे तारे कोई स्कूल की आंदोक्पी वफम सिदी करेंट सिचुएशन से ये कांदा हाइबे कनी हाइबे थमबिरे हाइ तारे ओके प्रेमचंद अपुन बा स्टेट पुम की ओइबा ओवरऑल पास परसेंटेज से क्या लेरे हुजे फावबद ऑफिशियल माइक दगी फोंदो पिरब रक माइ थमी बे हौजी फोंदो खरे 92 पॉइंट 92 पॉइंट 92 पॉइंट दी वकी बने तो ये तक अंजर के हौजी हाइ बिसलो हाइ तारे ओके प्रेमचंद मरक सिदा ऑफिशियल से नंगांग बो ओके स्टेट पुम की ओइना पुन्ना महिरोइ लिसिंग कुंथा मथुइ का चमा कुंथा एग्जांपल की बसिदा पास परसेंटेज सी 92 पॉइंट Rush 92.23 अंडर के हाइबे तारे ओके 92.23 0.23 चादा मरिपुत्रानी अदो कोई ममांग द 94 ओई बने दो तसेंग ममसी की मरम जे कोई की हंदकती याम फसना मॉनिटरिंग तो की हाइबे की वफम से कोई की Okay. एजुकेशन की कमिश्नर की फोटो पिरे हाइबे तारे ओके तो प्रेमचंद ngasai district wise on a breakdown am to wiki beto amtang प्रेमचंद की तो डिस्ट्रिक्ट amani wal hoba yaughi aduna प्रेमचंद na makata na यस breakdown ko to आया मुकाय जगह Yes. बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की से 93.88% अदुगा चांडिल डिस्ट्रिक्ट की से 89.7 07 अदुगा यस 89.07 चुचांगपुर डिस्ट्रिक्ट की से 84.85 इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की से कोई 92.75 कोना कोई इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की से 95.43 जुरीबाम डिस्ट्रिक्ट की से 80.08 कचिंग डिस्ट्रिक्ट की से 81.85 कामजोंग डिस्ट्रिक्ट ओके प्रेमचंद की लिंक से कोई मरकता डिस्टर्ब तौगिबना मरम होइरगा डिस्ट्रिक्ट वाइज ब्रेकअप से मापुंग फाउद्रे अदरवाइज कंप्लेन खरा लाग पथेंना जई कंप्लेन से मरो इनिंग हाइजखिबा कोसेम की वेबसाइट तुने रिजल्ट इसा इसा की रोल नंबर चेक तौगिना हाइजखिबा वेबसाइट सी मरोइना cosemresult.nic.in मसिद संगबिरगा हेक संग मतमदा लैंडिंग पेज आ मथलो दबा पेज सी रोल नंबर हापे याबा पेज थोलोय मसिद हारक तुसी लिंक अमा रेड कलर द लिंक अमा लाकनी हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2026 ब्रैकेट declared on 20th April 2026 and thaba link am yorgan hetar hariba link to the click tobir matungda atopa page amada sakani hariba page da roll number date of birth amadi captcha se hapiraga result se check tobiga dabane otherwise directly hariba landing page result haido kadaba page se direct chapi kesu yadu tarik dekho url se kitang sang nei bitare url se khara sang nei taraga di directly atopa mafam da chana dabida आई रोल नंबर हाफ का दबा डेट ऑफ बर्थ हाफ का दबा कैप्चा हाफ का दबा पेज से लैंड तो यानी हरिबा लैंडिंग पेज ऐसे की यूआरएल दी cosemresult.nic.in/oblique तो oblique के बिरो /HSE H for higher, S for secondary, E for education. HSE dang ibi ka dab HSE masa dang atani aduga / habadi oblique amukisu ibiro aduga index INDIEX masa da lo ibio ko small letter da lo ibirga index.htm index ki matung da index ibiro INDEX.htm masi ibirga targa di directly ngasai gi isagi roll number amade date of birth hap yaba aduga isagi result check to yaba adum laba landing page se directly yorgani otherwise cosemresult.nic.in da changma matam da su insa hajakiba link ama show torkani higher secondary examination 2026 declared on 20th April 2026 ana thaba adum laba wahi khara thenagani hetar madu da click togir matung da asai kona mo haijariba asang ba URL se sigi landing page da yobirani hariba landing page da sangbiraga roll number of the date of birth happy ba yagani okay premchand ki fit amuk laya duna premchand makhata la premchand ngasai imphal east
amadi Imphal West faubudi habira me makata na Jiribam so habire Kaching yorpa timing ada ida kogi network ki issue le gibna maram moraga Kaching district ta ge hobiro Kaching district ras 81.85, right Kamjong district na 90.76, okay Kangpokpi district na 82.59, None district na 98.93, Senapati district na 84.62, 84 Tamenung yes 84.62, okay Tamenung district na 89.12, Tenupal district na 96.05, Thoubal district na 97.65, Ukhrul district na 88.63. Aduna mayam sige manungda None district na 98.93 pass percentage yoruga paidagi yamna pass toba district oibu ngamle habe tarena. okay aduna second highest Thoubal oi batare Thoubal se 97.65%. Yes. Aduga None na 98.93 almost 99% have the None gi si fraction da kitang wat ba adu None na ahan ba khwaidagi yamna pass toba district aduga Thoubal na tampaki oina Thoubal districts na khwaidagi yamna Mahiroi pass toba dugmlaba district oire aduga apun state ki oina 92.23% chada Manipur ga ni thoi dasmik ani hungi chang da Mahiroi sing pass tokre habgi homdani adu premjang asai gi breakdown si art science amadi commerce ki top 5 na top 10 so muktang thambir ka di koi miam da hena nungai bo igena have tar premjang Okay, arts ki top ahan position da habe tare. Sarang tem aying bichanu mahagna Enlightened Donors Higher Secondary School ne aduga second position da Pushpa Kaking Tabam mahagna TG Higher Secondary School ne aduga third position da Cheshagam Nurmiya Mahaksu Enlightened Knowledge Higher Secondary School ne aduga fourth position se ani sui ahum Mari sui habe tare. okay Fourth position Mari Maxi ahan bagisana Salam Robinson Singh Enlightened Knowledge Higher Secondary School aduga Loktongbam Sudhara Devi TG Higher Secondary School aduga MKM Said Afridi Extra S School aduga school simaki Rajkumar Junshan hariba mokoi marina fourth position se mata minare aduga fifth position su mokoi manga ne habitare mokoi manga magasi ahmad Olivia Lystrom Enlighten aduga school simaki angabam Bhusana school simaki Mayangbam Rahul Nako school ki Indita sa CoHSEM aduga school simaki Glory Guru Mayom mokoi manga si fifth position takimani commerce ki si CC Higher Secondary School ki pohen ba thongam na ahana position Haurangbam Kenya Chanu TG Higher Secondary School mahak na second position third position da Athokpam Deni CC Higher Secondary School Mari Shubda okay Salam Sadayai Devi TG Higher Secondary School aduga mga subusi TG Higher Secondary School ki mahiroi ani ni Ningombam Sulochana Devi amadi Serju Mutumni aduga science ki oina hanu position si comment school chingangai gi Lakhelambam Kalpana Devi hanu position ani tai habe tare position ani se amana Johan Longjam Comprehensive Concept Schools ngai paro second position da Pebam Taibangan ba Mangang Millennium Institute of Sciences third position da Kechelakpam Winona Devi Community School fourth position da Siddhartha Lystrom Community School amadi fifth position da Sunena Thoksom Community School chingangai haribam khoi manga si top 5 ne habe tare ras okay mayam da district wise oina breakup se amtanga nahuna na thamjage district wise oina laiba dugumlaba result hai batare ariba result se Manipur bumgi oina di 92.23% na pass percentage oire chahi si oina Council of Higher Secondary Education Manipur na loba class 12 ke examination result ngasi lathokre nungthil ki pung ani tab matamda Council of Higher Secondary Education Manipur gi खुगी ऑफिस बिल्डिंग दगी हाई रिजल्ट असी लाथोखरे मदुगी मतुंग दा मियामना वेबसाइट ता हेबदे CoHSEM result.nic.in मसिदा चंगबिरबा नत्रगा CoHSEM result.nic
hse/index.htm दा संगबिरगा इसा इसा की रोल नंबर अमदे डेट ऑफ बर्थ लोरना मदुदा स्क्रीन दा थोलिबा कैप्चा दो as it is ibiraba matungda isa की रिजल्ट से yengba yabiregani maramaduna ngasai si website ta khitang problem lai habadu CoHSEM result.nic.in da chang targade magi click tonaba link to thiba khang da boram basu yai aduna madu thiroi ge hai targade directly roll number hapam landing page to set pi ge hai targade CoHSEM result.nic.in slash natraga oblique harasu yare oblique HSE higher secondary education habadu HSE/index.htm masi ibiro matungda ngasagi direct roll number amadi date of birth hapagi magi page se tholani hariba page sida hariba roll number amadi date of birth se hapiro and captcha hapiro matungda isagi result se yengba yabiragani habagi wahum se thamjage. And also on the left hand side science arts commerce subject ki tongan tongan ba kogi link sing su haidi koina details sing se khangbining targadi adugi su link lo yaurga lere science ki topper kanana oiri arts ki topper kanana oiri haibna singba aduna madu mayam sing asi subject wise ki oina su dum yengbi yare aduga apunba kogi art science stream gi oina su dum yengbi gi harga su hariba landing page asi ki left hand side ta tongana dum yaurga lere maramaduna isa shana shagi mobile phone dagi natarge computer dagi hariba result sing asi yengbi bi yargani loina last rundown oina thamjarum ge kogi apunba mahroi lising kuntra mathoiga chamanga kuntra na exam pi khiba dum laba handaki council of higher secondary education manipur ki exam ni hariba exam asida punna 92.23% pass percentage were cha da mar putrani thoi dasmik ani hum gi chang da mahroi sing pass tauri aduga bisnupur district ki oina 93.88% oi Chandel district ki oina 89.07%, Churachandpur district ki oina 84.85%, Imphal East ta pass to kipgi chang chada Mariputra ni thoi 10.92.75, Imphal West ki pass to kipgi pass percentage 95.43%, Jiribam district ki oina 80.08%, Jiribam na kwaide ki name na pass to badum laba district amo oiri Kakching district ki oina 81.85%, Kamjong district ki oina 90.76%, Kangpokpi district ki oina 82.59%, None district ki oina 98.93%. All Manipur gi na khwaidagi yamna pass Mahirui na pass to badum laba district C None district no oiri 90 with 98.93%. Adu matung da Senapati district 84.62%. Matung da Tamenglong district ki oina 89.12%, Tenopal district ki oina 96.06%, 96.05% Tenopal ki cha da Mariputraga taruk dasmik 0 manga sina koi Tenopal district ki ni Thobal district su yam chauna pass percentage lai khoi gi valley da tampak ki district sing da khwaidi yamna pass percentage wangba district haiba targadi Thobal district ni Chingi district amadi all Manipur gi oina khwaidagi highest pass percentage laibana None district ni with 98.93 aduga Thobal district gi oina with 97.65% all Manipur gi oina second highest pass percentage laiba adum laba district ni. And last but not the least Ukhrul gi oina 88.62% pass percentage oiduna apunba Manipur gi oina di 92.23% gi pass percentage wari Mahiroi sena isa isa gi roll number amadi date of birth season abiraga asagi CoHSEM gi website abadi CoHSEM result.nic.in/hse/index.htm da changbiraga roll number date of birth amadi screen da tholi ba captcha do ibiraga isagi result khangbi bayagani loina science stream da arts stream da commerce stream da aduga subject wise wena kana na topper oiri karamba Manipuri subject da kana top tauri English ta kana tauri science ki tongan ba physics chemistry maths adagi commerce ke tongan ba subject sing arts ke tongan ba subject amamam ta karam bam Mahiroi sing na topper oiri haibasu yengba yabagi adum laba PDF file sing hairi ba website asida loi yauraga lere manabduna CoHSEM result.nic.in/hse/index.htm da changbiraga isa isa gi result yengbiro haibagi not sida ngasigi kugi newsroom live ki edition sing asigi onadi matang sida tension jage. Thank you so much.